Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan film sharhi kanali. Yana bir bor g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun men sizlarga Mergan haydalganlar missiyasi deb nomlangan filmning qisqacha mazmunini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Mergan haydalganlar missiyasi Snayper franshizasining navbatdagi qismi bo'lib, unda maxsus agentlar korrupsiyaga qarshi kurash olib boradi. Film voqealari atrofida Markaziy razvedka boshqarmasi va maxsus kuchlar tomonidan amalga oshirilayotgan sirli operatsiyalar joy olgan. Filmning bosh qahramoni Snayper va Markaziy razvedka boshqarmasining yangi xodimi Brandon Beckett buzuq federal agentining odam savdosi bilan shug'ullanayotganini aniqlaydi. Ushbu korrupsion tizimni fosh qilish va jinoiy tashkilotni yo'q qilish uchun Brandon sobiq ittifoqchilari bilan birlashadi. Ular birgalikda adolatni tiklash uchun xavfli missiyani amalga oshiradilar. Filmda korrupsiya, adolat va maxsus operatsiyalar jarayonlari ishonarli tarzda ko'rsatilgan. Brandon Beckett o'z jamoasi bilan birgalikda yovuz tizim ichidagi xoinlarni aniqlashga harakat qiladi. Uning harakatlari orqali tomoshabin haqiqiy harbiy strategiyalar, merganlik mahorati va maxfiy operatsiyalarning sirlariga guvoh bo'ladi. Filmda yuqori sifatli jang sahnalari va triller elementlari mavjud bo'lib, tomoshabinlarni hayajonda ushlab turadi. Mitchell Collins va boshqa aktyorlarning ishonarli ijrosi filmni yanada ishonarliroq qilgan. Ba'zi tomoshabinlar uchun syujet oldindan taxmin qilish osondek tuyulishi mumkin. Yangi g'oyalar yetishmasligi, filmda yangilik va original g'oyalarning kam ekanligi ba'zi sahnalarda bilinib qolgan. Mergan haydalganlar missiyasi jangari va harbiy filmlar ishqibozlari uchun yaxshi tanlov. Garchi syujetda ayrim kamchiliklar bo'lsa-da, aktyorlarning o'yini, otishma sahnalari va filmning dinamikasi uni qiziqarli qilgan. Agar siz oldin Snayper filmlarini tomosha qilgan bo'lsangiz, bu film ham sizga yoqishi aniq. Filmda qiziqarli syujet, yaxshi aktyorlik ijrosi va yuqori sifatli jang sahnalari mavjud. Kamchiliklar esa har qaysi filmda ham yetarlicha. Shunchaki filmni tomosha qiling va zavqlaning. Agarda filmni ko'rishni istasangiz, film sharhi Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Film haqida qisqacha sharhimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldiring. Здравствуйте, уважаемые наблюдатели! Сядьте ближе к экрану. Снайпер. Миссия изгнанников. Следующая часть франшизы «Снайпер», в которой специальные агенты борются с коррупцией. Фильм посвящен тайным операциям, проводимым ЦРУ и спецподразделениями. Главный герой фильма, Брэндон Беккет, снайпер и новый сотрудник ЦРУ, обнаруживает, что коррумпированный федеральный агент замешан в торговле людьми. Брэндон объединяется со своими бывшими союзниками, чтобы разоблачить эту коррумпированную систему и уничтожить преступную организацию. Вместе они отправляются на опасную миссию по восстановлению справедливости. В фильме показаны процессы коррупции, правосудия и спецопераций. Брэндон Беккет вместе со своей командой пытается выявить предателей внутри злой системы. Благодаря его действиям зритель становится свидетелем настоящих военных стратегий, снайперского мастерства и секретов тайных операций. В фильме присутствуют качественные боевые сцены и элементы триллера, которые держат зрителей в напряжении.
Убедительная игра Майкла Коллинса и других актеров сделала фильм еще более правдоподобным. Для некоторых зрителей сюжет может оказаться легко предсказуемым. Отсутствие новых идей. Отсутствие в фильме новых и оригинальных идей очевидно в некоторых сценах. «Снайпер. Миссия Изгнанник» – хороший выбор для любителей боевиков и военных фильмов. Хотя сюжет имеет некоторые недостатки. Игра актеров, сцены перестрелок и динамика фильма делают его интересным. Если вы смотрели предыдущие фильмы «Снайпер», вам может понравиться и эта часть. В фильме интересный сюжет, хорошая игра актеров и качественные боевые сцены. В каждом фильме достаточно недостатков. Просто посмотрите фильм и наслаждайтесь. Это наш краткий обзор фильма. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. Hello, dear viewers. Sit closer to the screen. Sniper, Mission of the Exiled, is the next part of the Sniper franchise, in which special agents fight against corruption. The events of the film revolve around the secret operations carried out by the CIA and Special Forces. The main character of the film, Sniper and new CIA officer Brandon Beckett, discovers that a corrupt federal agent is engaged in human trafficking. To expose this corrupt system and destroy the criminal organization, Brandon teams up with his former allies. Together they carry out a dangerous mission to restore justice. The film shows the processes of corruption, justice, and special operations. Brandon Beckett, together with his team, tries to identify traitors within the evil system. Through his actions, the viewer will witness real military strategies, sniper skills, and secrets of covert operations. The film has high-quality action scenes and thriller elements that keep the audience in suspense. The convincing performances of Michael Collins and other actors made the film even more believable. The plot may be easy to predict for some viewers. Lack of new ideas. The film lacks novelty and original ideas in some scenes. Sniper, Mission of the Exiled, is a good choice for fans of militant and military films. Although there are some shortcomings in the plot, the acting, shooting scenes, and the dynamics of the film make it interesting. If you have watched the previous Sniper films, you may also like this part. The film has an interesting plot, good acting, and high-quality action scenes. The shortcomings are enough in any film. Just watch the film and enjoy. That's our brief review of the film. Thank you for your trust. Leave your thoughts in the comments. Merhaba sevgili gözlemciler. Ekrana daha yakın oturun. Sniper, Mission of the Exile, özel ajanların yolsuzlukla mücadele ettiği Sniper serisinin bir sonraki oyunudur. Film, CIA ve özel kuvvetler tarafından yürütülen gizli operasyonları konu alıyor. Filmin baş kahramanı, keskin nişancı ve CIA'ye yeni katılan Brandon Beckett, yolsuz bir federal ajanın insan ticareti yaptığını keşfeder. Brandon, bu yozlaşmış sistemi ortaya çıkarmak ve suç örgütünü çökertmek için eski müttefikleriyle işbirliği yapar. Birlikte adaleti sağlamak için tehlikeli bir göreve girişirler. Filmde yolsuzluk, adalet ve özel operasyon süreçleri anlatılıyor. Brandon Beckett, ekibiyle birlikte kötü sistemin içindeki hainleri tespit etmeye çalışır. İzleyici, onun eylemleri aracılığıyla gerçek askeri stratejilere, keskin nişancı yeteneklerine ve gizli operasyonların sırlarına tanık oluyor. Film, izleyiciyi merakta bırakan kaliteli dövüş sahneleri ve gerilim öğeleri içeriyor. Michael Collins ve diğer oyuncuların ikna edici performansları filmi daha da inandırıcı hale getirdi. Bazı izleyiciler için konu tahmin edilebilir olabilir. Yeni fikir eksikliği. Filmin yeni ve orijinal fikir eksikliği bazı sahnelerde açıkça görülüyor.
Sniper, Mission Exiled, aksiyon ve askeri filmlerin hayranları için iyi bir tercih. Konusu bazı kusurlara sahip olsa da oyunculuklar, çekim sahneleri ve filmin dinamikleri onu ilgi çekici kılıyor. Önceki Sniper filmlerini izlediyseniz bu bölümü de beğenebilirsiniz. Filmin ilgi çekici bir konusu, iyi oyunculukları ve yüksek kaliteli dövüş sahneleri var. Her filmde yeterince kusur var. Filmi izleyin ve keyfini çıkarın. İşte filme dair kısa bir incelememiz. Güveniniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın.